Ja bih mogao da kažem da sam od djetinjstva imao veliki afinitet prema književnosti, prema knjizi, čitanju i pisanju. Bio sam vrlo radoznalo dijete i sve što je bilo na neki način novo, što je pružalo neku novu šansu, mene je zanimalo. I pošto sam u jednom malom mjestu bio, kako je Kostajnica, koristio sam naravno sve ono što nam je dostupno, tako da sam čitao mnogo iz biblioteke. To je bila jedna mala biblioteka koja je napravljena u prostoru bivše kafane, a vodio ju je jedan čovjek, Alija Novljaković, koji je bio strasno vezan također za knjigu. On je imao uzrečicu razumovaj i kad se ja god pojavim, on kaže razumovaj Ranko, jesi li pročitao ovu i onu knjigu. Ja sam rano počeo da pišem pjesme, te kakve pišu djeca za sebe, o školi, pod uticajem recimo Zmaja Jove ili drugih pjesnika. Kasnije sam nastavio da pišem recimo više tako slobodnije malo sastave. Tek 4. razred gimnazije bit će za mene vraćanje na književnost, poeziju naročito, u susretu sa velikim pjesnikom Vaskom Popom. On me je fascinirao i ja sam vidio da u stvari ima nešto novo što se dešava u našem jeziku i da su to ogromne mogućnosti za poeziju. Ja sam studirao i matematiku, ali sam studirao pomalo i književnost, pomalo francuski jezik, pomalo filozofiju. Dakle, nastavio sam da budem onaj jedan radoznali dječak koga sve to zanima. Od 67. do danas ja sam objavio više od 40 knjiga i vrlo teško je sada nabrojati sve te knjige. Sve je to išlo nekim svojim tokom. Ja sam ispitivao sebe i ispitivao sam jezik. Ja sam objavio i seriju romana za djecu koji su jako zapaženi, naročito Dječaci sa Une, to je jedan romančić autobiografski o mojoj generaciji iz Kostajnice. To je knjiga koja je u lektiri i koja je jako čitana, naročito u Federaciji, što mi veoma laska. Pa možda mi je to i moja najdraža knjiga. Sa Simanom sada počinje Banjalučka trilogija. Ja želim da dam u romansijerskom obliku, znači tu građansku Banja Luku, kako je ona nastajala i kako je nestala. Ja želim o tome, znači, da objavim još 2 romana, jedan roman koji će se zvati Hotel Balkan i koji govori o tim austrijskim danima i na kraju Gospodska ulica koja će zaokružiti, to je već 41. godina, znači to je rat i to je kraj banjalučkog građanskog društva. Eto koliko je kratko ono trajalo. Trajalo je od 1850. hajde početak do 41. godine, ni 100 godina. To bi otprilike bila neka skica onoga što sam radio i što namjeravam, naravno uz pomalo privođenje kraju i ovog posla kojim se sada bavim, bibliotečkog